Good evening. Hello. Kaluoy. Kaluoy ta. Hi. Kumusta? Kumusta mga palangga? Mga palangga. Mga palangga. Kumusta? Busy pa ba kayo? Busy pa ba kayo? Hi. Dervix saya. Hi. Hello. Smile please. Your dust below. What did you say? What did you say, so? What did you say, so? What did you say, so? You will be my friend. Okay, thank you. Thank you.
Thank you so much. Thank you. Lubat yung have a great evening to all. Thank you, thank you. Ano yung sabi mo? Ha? Ano yung sabi mo? You. Hey you. What's going on? What's going on, baby? Wow, bagong gupit ng kamamaya baby lang. Bagong gupit niya eh. Bagong gupit daw ito para sa inyo to eh. Itong gupit na to para sa inyo to. Okay ba? Ayos ba yung gupit? Ayos ba yung gupit? Paningot ko. Okay na okay. Baby love. Thank you. Oh. Paningot ko eh. Kahit kita mo ako eh. Salamat. Ang gupit lang. Ang gupit lang type mo. Ako dili. Talk in Hindi. I don't know how to talk Hindi. English only and Tagalog, Bisaya, Bikil, Ilonggi. Hindi is not. Mr. Lopez, iba talaga ang Bisaya. Tama gito. Pag Bisaya lami og dutay. Dutay lang. Gamay lang, magamay lang. Di po daw. Ipilain yan. Smile. Sa may dagan eh. RP Treville. Hindi lakasan mo naman mo. Ah, sige. Sige. Dito mo lang. Ah, sige. Kay Pabibi, hi. Hi my baby loves. How are you? I'm fine, thank you.
Ang wabo mo. Pag-kiss nga para masarap. Oh, sige. Free lang to, free dito. Oh, dito lang. Gusto dito. Dito. Saan mo gusto? Ang nakalami dun. Kay kalmado na ka. Pero lami. Bagkasi ka ata. Si Awan eh. Si Awan man ka. Lami day. Masa ka lami? Lami pa sa wan. Lechon. Kain ka lami sa lechon. Pwede sa lips. So, tras sa screen mo. Pwede o. Screen lang. Personally. Hello. Si Sayar. Oh. Hindi magandang istorya ng Sayar. Hindi. Hello, hello, hello. So, yung uyi. Ano yung uyi? Pangalan ba yan? Ano naman? Hey, hey, hey. Hindi ka ba nag-vlog? Nag-vlog ako kanina eh.